Jotono lamsogo ani katal video 2024 NEP student rokni form fill up ni bagui notification rijaka BA BSc BCom de pori tongnai college o tabuk first semester 2024 ni boroni jehetu 2024 exam nadagli 2025 o nongni exam ongnai oboni bagui form fill up nongkhorka form fill up ni bagui notification 4 tarik 3 mas mane tini ni simi first semester rokni form fill up khaimannai engke without fine sara khaina engke 18 tarik joratei 4 tarik ni simi 18 tarik ni bising jodi khaika engke fine rina nanglak 18 tarik lai phano 21 tarik joratei form to fill up khaimannai phiaba norok fine rina nangnai engke norok jotono Tripura University website haboi form fill up khaina laidi kebo jodi form fill up khaina ringya tongkhangke ang video slamjak tongo habui nai khailedi oboni logi no third semester rokni bo rijaka form fill up ni bagui te je first semester ro back tongnai borok bo form fill up khaimannai te borokni date bari rijaka form fill up ni bagui je present o tabuk third semester ro srungui tongnai te borokni first semester ni je back tongnai rok borok 8 tarik ni bisingo jodi form fill up khaika engke fine nanglak phiaba 8 tarik lai jodi thangka engke fine nangnai 12 tarik jortoi borokni form fill up khaibadai je form fill up khayako khaina laidi norokni date bari rijaka BA BSc BCom jotoni bagui no date bari rijaka je tawphano form fill up khayako rok khaina harlaidi mungsasok jodi norok bujiya ongoi tongkhangke comment khai sadi te video katal ongoi tongkha hingke subscribe khai tonidi katal video manna bagui te important notice manna ni bagui hingke jotono hambai video no payasang nai tongmani bagui।